College Mun Fibro Section 4 Thak ni kebium tan tip ia ki khubor like kam ki ba like ding ba ka SSC ka bade jong ka constable driver ki don artali ki post ki like ki long hadu kumba total lang bor artali ki long kumba prajar tame tanam tak itu ki bukwa ban tip bat kwa ban apply nam tak ni post te sape ji video bakut ngan batai ye ki jinon kam ki bade bat kini bat kumno ban apply habari begini Yeshua ban poe kata ten marba kibun ki bakali mo ki ba apply ling ba ka SSC ki post ki jong ka SSC MTS class 10 pass SSC CHSL class 12 pass bat SSC CGL kini graduate te kidon ki bakali ki ong ba lano kami kata kata exam lano lano te MTS dum tar ngam 4 yo ore tama ki tho ba kande Oktober to Desember kum tahi te phabe up lane phabe check kapo website CHSL roga juhi haka CGL pada nomor sisen kila postpone te kadon biang te kala kathok ha po website ba ndu khasau tarik Oktober phila ban check ya city center itu ba apply ya ka CGL mo te yai up ba saya check hima pi po website tambah ya SSC MTS rum taru 4 dik targen marba kibon di bakali tawangin poin ta habai de bekini post jong ka constable driver shwani kongmon ta shwa constable driver dan sa constable apo Delhi Police iba long exam ling ba penlong exam ling ba ka SSC mo ke SSC ka recruit kale igni e baro constable driver mil in Delhi Police tang kishan rang mo driver in Delhi Police examination 2025 kalau ada apply ka online ban apply gini phe apply online baik ka last date nam ta kane kande khasan tarik Oktober arja arsan te ka exam kane rukum no next ba exam kane no December la January kempar shu kane de shu tentative mo gila ban change gila ban ayu kon la arbanong naka banta ki bakwa ban apply nam ta ka Delhi Police kemo mo ka exam ka de online phila ban tho apo me khaliaro kar ka jingyo center jong phi por phi apply hendre ya ka physical efficiency test ki jing mara jing tho ebro ki pan long bai hapo Delhi pada kamro chapter be Delhi tel ra phi kwa ban tre Delhi te phila ban apply nam ta ki post kemo mo ka jing mara kan de Delhi lada phi pass na ki number of posts kan like 20 times ya number of posts can poisa ka physical efficiency test te phya ban le be shapo Delhi nam ta ka physical efficiency test kan ma waja kada mo sha Delhi nam ta ka constable ba nam ta ka driver ro te ka pay skill jung ne gade level 3 o hangne gade ta pay skill mo 4 ade re te gade 4000 nyuspa hadu nrup khandai 1000 sispa tempat ade te allowance ke bro da at te kan poi skill light 4 plus kumta senang hi te ki vacancy jong ane ka post kadon hendu kumba news pa alai punyo total kita te kiba ngige khasi alna ki ST category kiba ngila apan apply kande betang ka open makadon ka ex serviceman mod by ki spy bla song thai lane kiba don ginondo kiba ayu te kin ha pa ka ex serviceman te kun ha ka open category ha ka open category ka post kadon hendu nruspa san sautali te jong ST category kadon sa punyo tali telada pibiang kahaj lada pimshim relaxation area pinyo ro ka UR category kata live pak khandro tali post live pak khandro barsau pinyo tali kini ki post phila ban yo ada pibiang ane la phila ka exam mo man apply da ka yat bim tu kila divide la phie himaki ya kata PDST ni PD ka UR category la divide himaki ada pimyo ka UR pinrong ka ST category ma wa ta habere kasnem pada kasnem jong kane ka driver kade kumba arphoi hadu live ho sansnem kata lada khenlang bat ka age relaxation ada 4 khenlang kade arphoi hadu live ho snem kibala apply te phap donro ka driving license heavy motor vehicle driving license nam ta kane ka driver te ka qualification de bende class 12 pass then hakane kan mau ke ba day NCC ke ba A B and C certificate kini kinyo bonus mark te ke ba ada degree graduate na post graduate kinyo bonus mark kinero no kinyo bonus mark ada pio first second and first position second position pass through kinyo bonus bay la ka jong distinction ru kinyo bonus bay la ka jong kahat nam ta kane namta ki open general ibro kada chispa nyupo te yaki SC ST category relaxable by 5 komot ba kada chispa nrupsan centimeter mamo chispa nrupsan centimeter kaha chispa nrupsan centimeter ka chest kan poisha ki inyo penreu nada penret lada expand kan poisha ka phrawoi ki shinrang marba ka kan ye kada ki shinrang driver de tang yaki shinrang te kan mo ba kata
jing mare la pi pass exam te la ban yu ha Shillong la ne ha go ti kada jing jit jung phi kada pi apply koloi la pi pass sinap lej bare chapo Delhi te kan mau ka phi kan kam pass class 12 madon kam ro bandon ne ka driving license heavy motor vehicle kita diben don kam hama ka haj shispa rupsan sejrong kan mau we kata te nam ta gini phia apply online phia ble japo website jong ka SSC la ne lada plada register ma phi download be ka my SSC app ka easy ba ban apply gini man kam man le ere man kam load pisa ere lada phinang hi ban le ina po mobile man kam re ban le sebar man kam re ban load pisa e phi apply hi kalong ba phi kam ban upload dia ka dur show online da session dur hi la dem tu scan la dem tu la long signature show upload nakono konur la long phi don pa phone sanya copy son labiang kam deri ka ba te la phinang hi ban le te le hi la da phinang te le support cyber la da phi ko apply gini mo mar ba simple ba la da ban register pa don pa registration number password login apply pendap tak mula ada kam deri ka ba te saya persang la da phim la le cha cyber ba phin na ban apply gini gede free ma free mo nam tagi ST category gede free kemudian kam re ban siu bisa tidak lek sebar dah siap suhi ya kata kaba by pen apply na po seva te in poi saya ka constable kan khambun post pa kan constable beda ka last date kan dai r 4 Oktober kan ka constable executive male and female in Delhi police examination hane don lang bat kan thei bat chanrang ma ba kan beda ka last date dai r 4 jok panai Oktober 2000 एक एग्जाम रो umtai heju hi December January kumtai tentative date manpu te kane ro kumju hi exam hila banjo sha mekhalia ne hila banjo sha go ti ne hila banjo sunu kadba kajing pandap kat kajing yo allotted te iha ka physical efficiency test kajing mare kajing thau jing baro medical baro kan de be shapo Delhi makan penlong baik ka Delhi kan shu ai ya ki result bro ka shula SSC ndrei ki bro ka physical efficiency test kan le baik ka Delhi police kan ma ba tama ki post hungne ki khambon kanero ka de pay level 3 ka ju hi ki post de khambon ki don ko ba 9000 sanspa rupunyo ha ka constable driver ki don kom tang nyospa hangne 9000 sanspa rupsan bara long prajar tam te ha ka constable executive male shinrang ka UR ka de ka don post 6000 nice pa khatsao ST lies pa sa ko a layabiang hi ka bon te the phila bandrung bimta ka UR baraka ST la dap la shim age relaxation la ne high relaxation pendrung ka ST la dam shim la phila bha pendrung ka UR la phimla ra ne kon UR pendrung ka ST kalong be kum tama te exercisement num pe ra phimla ra ban exercisement tangi ba join sipai la dap song thaj ne gi ba la jong jing yu la dap yu na po sipai te gi la ban yo e ban apply te jong kan the da constable executive female ka UR don sejar sa punyo ka ST category don arts pa atali post kemama ST pada UR kita ya atali ba mila bandrung kom ST candidate ma te khaban le ba kanero ka ju hi hangnero ka age khamduna net ka age changne ka de khat phra hadu ar sansnem te la shim relaxation kan de khat phra hadu life host nem qualification jo kanero ka de hi 10+2 kemama 10+2 te yakishan rang don kam driving license la am don kam driving license phimla areban yo ekine mo don kam driving license te habai de bat ka haj ro ka de kum ju hi chispa new po open bat ba relaxable along chispa andrup san centimeter te ngam don kam re ban batai ya kita ki documents ke ge baro ki simple ki documents ai don kam tang hap dra playo la pas pla ti documents ki ju i baro don kam ka ID don kam ka Aadhaar ne epic tegi marksheet ke baro umtu baro kita gila ada ki simple kita don kam shun batai tanggi ne hi bakan don kam batai la da phikwa ban apply filam apply na po website SSC my SSC app ada register pa la don registration number pi pla login mai tang katai no bha pehang ne la bang male candidate must possess a valid driving license for LMV motorcycle or car as on the date of PEMT learner license is not acceptable dan da phikwa ban apply gini artali tangi kishan rang mo ya kan constable kishan rang don kam driving license ni kan the don kam ra dan da phikwa ban apply nam ta kini ki post kini bro artali constable driver ne constable kadesh po Delhi te la da phikwa apply kan don ka por apply pi
nada pinang men apply in the phone is completely free non kam re ban lot pisa ban su tang kapor balada pilek correction ada ban sombit andang sedang bakala kwa ban correction hangta phya ban siu shispa dengka rehin re non kam re ban su namta jungi ki SC ST mut ladangi apply kam poka SSC app in the website non kam re ban su ya borok post non kam su pisa dengan try pilak syai bah namta kini gejimtip habeli bakin dega Delhi police constable bata driver constable non arjat te laladon kiba kwa ban apply te apply kaling rung anbu description pila ban klik kaling description per page sa check in po website sa apply select ubron kam te tangkan ni klik bon